Okey Fik, buat sabarika satu. Buat sabarika panas ya? Latte lah, latte panas. Okey. Sabarika wifi siap. Okey, terima kasih Fik. Sama, enjoy. Alright guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Terima kasih kerana singgah di channel saya. Ini adalah kopi latte yang menggunakan beans dari Sabah. Beans ni, pokok kopi ni ditanam di Sabah, atau lebih tepat lagi di Ranau. Dia adalah jenis Arabica punya type. So ini adalah single origin kopi lah. Itu hari kami ada kontak dengan owner Sabah Farm tu. Dah sembang kita akan ke Sabah, akan melawat dia punya ladang kopi tu, dan juga belajar dari A sampai ke Z, daripada proses menanam pokok kopi, jenis-jenis pokok kopi yang ada di Sabah. Lepas tu proses mengumpul atau memetik cherry kopi tu, dan seterusnya proses keluarkan biji kopi tu untuk dapatkan beras kopi bersih, sama ada wash ataupun honey proses. Lepas tu ada anaerobiknya proses, dan juga lepas tu kita akan proses untuk jemur untuk dapatkan beras kopi tu. So all this proses-proses ni menghasilkan taste yang berbeza. So yang sana pun kita, Mr. Lee akan tunjukkan dekat kita proses berbeza, dia punya rasa pun berbeza. So untuk anda nak tahu lebih lanjut mengenai kopi Sabarika ni, jom ikut saya ke Sabah. Alright, Assalamualaikum. Saya sekarang berada di Kota Kinabalu Airport sama Syamil, Seri dengan family, dan orang rumah, Zuri, Awin dengan Syasha. So sekarang ni kami just landed. So lepas ni kami akan bergerak ke Ranau untuk tengok, untuk melawat kebun ladang kopi. Lepas ni pergi ambil bag and then tunggu tim daripada Sabarika punya farm untuk pick up di sini dan terus ke Ranau. My name is Jack Lee. Jack Lee, oh, so you the owner lah. I'm Sabarika founder. Welcome to Borneo. Okay, So, alright. we have a van for you, and then sudah makan breakfast ah? Belum. Belum. Saya bawa pergi makan sup ikan lah. Boleh. Then baru kita jalan pergi kebun lah. But Okay. today relax ah, tidak rush because most of the time kan sini punya cuaca kita tidak menentu. Kalau petang kita insist mau pergi farm tidak berapa bagus. Most of the time rain at the evening. Okay. So today we will focus on pergi makan, pergi Tamparoli, and then pergi Pekanbaru. So we'll go back to the hotel. We'll do a simple cupping and also Sabarika coffee introduction. Kita minum kopi. Maybe sampai petang jam 6 begitu kita pergi dinner. Terus balik rehat lah. Alright, kita dah dalam van. Tadi jumpa dengan owner Sabarika punya farm tu, Jack Lee, Mr. Lee.
So sekarang ni kita sebelum gerak ke Geranau, kita akan singgah dulu makan. Katanya sup ikan yang popular di KK ni. Right, dah habis makan. Best, ada sup ikan fresh tu, dan sup ikan, lepas tu ikan goreng, lepas tu mi kolok dengan sup tom yum dengan ikan goreng macam-macam lah. Tapi best lah. I think baru jumpa makanan yang sedap di KK ni. Tapi jauh sikit daripada pusat bandar lah, di Nanam tu. So lepas ni kita akan gerak ke menghala ke Kundasang dan terus ke Ranau untuk pergi direct ke farm. Alright, dah sampai dekat Pekan Nabalu. Pekan Nabalu ni viewpoint untuk tengok-tengok surrounding. Dia ada juga jual-jual buah-buahan, keripik, souvenir. Jom kita pusing-pusing. Oh, besar dah kat sini. Ada dua tempat, satu gerai-gerai bawah ni tu. Lepas tu dengan gerai yang agak baru kot. Yang ni semua banyak souvenir. Yang belah sana tu banyak ada jual kacang-kacang, kudapan, buah. Belah sini ni dia more towards souvenir lah, dengan t-shirt, baju, barang-barang tu lah. Alright, dah sampai Kundasang. Belum sampai hotel lagi, tapi kita singgah sekejap. Kita minum kopi Kundasang ni, Sabahnya kopi. So kita akan minum di puncak kopi Sanangan. Okay, dah sampai dekat kopi Sanangan. Dah order 2-3 kopi. Signature drink pun ada dengan some pastry. Kita makan dulu, lepas ni barulah kita gerak ke apa ni, hotel. Dah habis ngopi. Okay, dah sampai dekat Happy Village
Kundasang. So inilah villa homestay yang kami akan duduk malam ni. Satu malam je, besok kita akan ke KK lah. Okey, check-in dah rehat tadi, solat semua. So lepas ni kita akan ke atas ni untuk buat kopi punya capping, and then Mr. Lee akan ceritakan sikit pasal kopi lah, kopi bean semua tu. Dan lepas tu mungkin pergi dinner. So hari ni santai lah, lepas dinner balik rest lah. Besok pagi kita akan ke ladang dan kita akan belajar banyak mengenai penanaman kopi, petik, proses, nak jemur semua sehingga akan dapatkan beans tu lah, beras kopi tu. So ni kita pergi taste kopi dulu. Jom. After we petik the cherry, we bersih dulu. After bersih, we pergi mesin sini clear. And then terus jemur parchment bersama mucilage. Itu honey process. Actually, we have wash process, but too simple lah. I don't put in here lah. So this one is the anaerobic process. Semasa Panama, my point of view for Liberica should have 2 phases of roasting. Wash. Mantap siya, misalnya ganas. Ganas ini. Each of you take 1 cup, huh? Each of you. Soak it for 4 minutes, huh? When you drink, so that there is no okay. Yang atas punya, when we drink that, we don't want to drink coffee juice. We don't want to drink coffee. We don't want to take coffee from it. Is it clear? And also clear. Okay. You can take your coffee. Put in your cup, and then you can clean it straight away. Then you slurp it. The more the louder you slurp, the better taste you can get. Because okay, wait ah. That's the reason why anaerobic Impress a lot. paling mahal. Impress ah. Impressive. Kopi paling mahal. Proses anaerobic. Last time you came here, ada view? No view. Ni. Apa lah? Campur. Okay. I will ask you the same question. Which cup you love? Okey, dah habis sesi cupping. So dah pukul 6.30 ni. Lepas ni kita pergi dinner. Kat mana? Dekat bawah tu, Kundasang tu. Okey, dah sampai dekat restoran. Restoran apa ni?
ada bendera Palestin semua tu. So okey lah, kita masuk dulu. Alright, selamat pagi. Kita dah hari kedua di Kundasang. Lepas ni kita pergi breakfast. Then after that kita akan pergi ke farm untuk belajar banyak benda pasal kopi. Pokok kopi, proses kopi. So, let's go. Okay, dah sampai dekat restoran breakfast. Kita breakfast dulu. Lepas tu baru gerak ke farm. Okay, dah habis breakfast. Lepas ni kita terus ke farm. Katanya dalam 45 minit ke 1 jam driving. Sekarang ni hujan gerimis, tapi should be okay right? So as you can see, this is a Katimo tree. So generally there are two strains. One is, you can see the tip here, this is bronze tip. Usually bronze tip is having that kind of character. You see that tree? It's taller, right? You see that tree? It's taller. What is the strain of the bronze tip? It is related to Typica. 99% of Typica has bronze tip. The other strain is what? Bourbon. Bourbon has green tip. You look at this tree. This tree, the tip, the young leaf is green. So actually, you can see for green tip usually dia punya cluster sangat dekat, sangat dekat. Tetapi itu pokok besar sana, dia macam Typica, dia jenis yang tinggi, you nampak? Tinggi, tall tree. Because of the internode is jauh sikit. Ini dia dekat. And I always say, farming in Sabah is very new, so Katimo is highly recommended because it is hybrid of Timo and Katura. Katura is dwarf, pendek, tagap, kecil. That's why like you see like just now in the car we mentioned, if planted correctly, 8 months to 12 months you can have first season of fruit. Flowering and then cherry. You see the whole branch. You can see many cherries. This farm, because this was planted I think more than 13 years old. So without proper guideline. For me, for new farmer, we are guiding them to do terrace first before they plant to minimize the soil erosion. This one is planted without the proper guidance, so it brings problem to farmers to harvest now. Okay. You see, so steep, mau berdiri pun susah. And some more senior citizen farmer like 60 years old, 50 years old. Sometimes they tak sanggup mempetik because berdiri pun susah, and also the efficiency of harvesting is not there. Yang terrace maybe satu hari you boleh petik 50 kilo, contoh hingga 100 kilo kalau efficient. Because of the terrain like that, maybe 20 kilo, maybe 10 kilo. So the income will be lower and the efficiency are lower.
Okey, kita nak start jalan ke ladang kopi 1 km hiking. Kalau you potong, tadi kita talk about terrace kan. Some pun ada technical point dia. Kita tak boleh potong merata. And the cherry, I was told by a Singapore roaster, his favorite. Can you give me a bun? Oh yes, sorry. You see here, it is longer than normal, kecil sikit, and then ini elongated. And when you buka. Ada. Tu habis baru kopi. Okey, dah banyak belajar pasal pokok kopi. Dah kutip kopi sikit. So, kan ni rehat hujan. So, tak banyak shot yang boleh ambil sebab hujan agak lebat jugalah. Habis lepas ni kita nak tunggu untuk proses, belajar proses kopi pula. Biji kopi tu atau buah kopi lah. You already experience half hour, you only pick maybe sini 200 gram lah. Let's say lah 200 gram baru 1 kilo. Keseluruhan 4-5 orang petik baru 1 kilo, baru you boleh dapat 200 gram beras kopi. That is effort that we want to tell you, not easy. You have to tell your farmer, you have to tell your customer. Every single piece of bean is actually very precious, not easy. So okay, maybe let's talk about processing. So ini machine dibagi Jabatan Pertanian lah. So actually after you harvest you boleh maybe kumpul di satu tempat, and then Miss Anis your help. Fabian akan bawa you pergi sana, ada air hujan. You cuci dulu. So ada dust, ada yang hitam-hitam ya, kasih cuci dulu. Maybe Fabian can help. Dan honestly to you, I wanted to show you the anaerobic process, but since the volume of the cherry tidak banyak sangat, susah saya mau tunjuk you dalam tangki. Tetapi I will still brief you how we do lah. It's okay? As a coffee player, you must know clearly A to Z so that you can introduce to your customer. Okay. We have 2 tanks here. So I demo to you first. Very simple. Just tuang ini cherry. Pergi sini saja. Every one of you can try later. It's very simple. When you see this part, it is yang dia punya lengkung, dia punya kosong facing sini kan. So we have to do this way lah. Simple saja, tidak perlu berat. Okay, you try. Dia akan separate ini kulit bagi kulit, itu biji bagi biji.
Di sini ya citizen. Yang muda pun boleh, yang muda pun boleh. Di sini ya citizen. Yang muda pun boleh, yang muda pun boleh. Saya separate tiba ini keluar biji, ni keluar kulit. Oh, yang tidak tak mau dah. Kelompok. Okay. Jadi tu kat sini besok. Okay, Simple. Yes. Simple. Nice. Not too heavy, not too difficult. Okay. So I give you a task. You hold this. Banyak tugas saja. Farmer not only get the income from the bean, but the skin also can sell. Yang malah yesterday petang you sampai itu Liberica punya. Arabica ada lain sikit, dia red date sama longan. Yesterday dia mau to like lychee, longan. So your secret here, don't wash. Don't. Don't wash, terus jemur. Okay. Next, 3, 2, 1. What are you doing? So this is the pulp yang kita dah buang daripada buah tu. Ini pun kita boleh keringkan dan tukarkan dia menjadi kaskara. Jadi kita boleh buat dia kaskara tea. Okay guys, almost pukul 3 lah. Almost 1 hari kami dekat ladang Sabarika. So banyak ilmu yang dipelajari daripada Mr. Lee atau Jack. Banyak kongsi ilmu-ilmu mengenai coffee bean, processing coffee semua-semua. So ini saja video untuk kali ini. Kalau anda nak rasa Sabarika punya beans coffee, boleh kunjungi di Baru Coffee di Bangi. So sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.